Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sopo. Terima kasih. Haji, agak dilir kan? Aku tu lain. Kau wasak bahal daraku. Agak nih, lebih balu aja sama nang keset na. Nah, tanah ana waseng. Mana kelihatan balu kosong? Itu lain. Makasih, di sisi ada adikku. Kenapa mega mau pembayar aku? Narpu sih kau Tapi tanya bayar pembayarannya biasa sih. Tani adiknya tuh kurang nih beres nih. Tiken nih karo anu naruh pelaku nah. Oh itu kan agak Haji. Iya, tiken nih apa dong apa dong tahu Udah cuma tuh Haji Pak. Dek mana dongor kayak. Iya telah ala deh ceng. Tapi agak pakai hubungan aja na yoli kalau kamai. Wali kulo kama itulah. Ya naruh lo kapau aku. Sampai lo kembali darah tanah. Baik. Kuda harap apa jadi boleh beli darat tak Pak? Pak jamaah aku pun pangin lo tua aja. Nero lagi di panas ya gawas selek na pangimpak. Ani narapi toh. Kok dimu Agak sapi ku sika juto mi masa ya relo ubal. Aku gani pa itulah. Iya kira-kira lo beli tanah daratku. Oh makuin aja. Magin ako ya sa para dipanggil. Enggak. Upat tami ko Facebookku. Oh, patawang kailo karon. Oh iyo cocok nito lah. Aku elok yaro do Facebook nu. Suruh nilo kami tidar malu amat tuh. Aji, yaro Facebook aji. Tanya tahu aplikasi megala tahu lalan na. Oh, tahu si bola pakero. Tanya aji senak bawa nih foto nih yo. Mana kagak makin foto kilo lah. Supaya aji, nih kita tahu kada ini mak balut tanah. Terus kan? Gimana? Tamak-tamak kecil deh, Ji. Geser-geser ya. Agak ya Ji. Oke na ya. Oke nih dipakai nih. Oke nih. Dek lu pakur aja nih. Ya. Ya pakai. Macam kecil deh Ji supaya dek nasi kita cecer pengeli Oh iya deh. Ya. 1 2 3. Aja nih mak pakai tuh aja. Kurang nih. Bapak. Kasih. Berhenti nah. Apa pas? Ini nama gampang mati pas adik itu sedih. Kasih nih pasan nah. Tuli lepa-lepa mani mater. Berarti ada tarioli tuan una tuh deh, akan nasi gir nahi. Aji, kenapa di? Ini sunat. Oh iya. Aku angkat tuh kabarin ini. Iya. Oke Aji. Taman apa malah kau li? Napa ada tarioli gir nahi? Oh jangan sih tarioli mater Pak. Tetap melepa. Singelingan nih sepeda baru Bapak. Kadiki sepeda baru. Timunan na ya. Ya lagi dia palepa cicilan nahi. Bertanah tuh. Siapa gaya aja si ulung. Udah beli 500 si ulung wajakinya Senangi. Pak cicilan seumur hidup ya tuh Bapak. Enggak tuh misa ngiko. Cicilan seumur hidup. KTP itu seumur hidup. Taman kati malah. Engkat tuker ngondrina pintu Mana selapak ko milok sinasuli baru. Di magagar rupa licik-licik dan culik bilang. Ya emang kawin nali ciro dan culik. Mau satu kisah di mundo ke mulai. Kan dikir. Oh Diki. Tega no. Nampak aku sinolik lebar. Agak ngar sir.
Kita pahala diki suruh malahuli. Hei, Bari. Wah, kau tu Bari. Wah, gaya, patah sila-sila ada. Tani amak palicik-licik dan culik, Bari. Iga makara pali cili-cili dah coli ko ka. Patah sila-sila ko. Loko mako jangan tua ka. Lagi alina tu pamulik, alina tu pamanoko-noko eh. Iga moli ko. Gaga to moli ko ko kamay. Tar ko mo re. Eh. Ata masih kumala ko sa 15 pa lebu kaya eh. Tas pirante na. Kopi mi HP nang uli kalabar kur. Apa eh? Aja ni tabungkan ni karo. Tege ulin ni ay. Enggak dan rolin ya taruh ker. Tege pai na dek gaga sa ni. Tua ge ay. Bari, Gaga. baca ini surah nak nume bu kopi. Meleles din rasa na. Mati ni ja. Berami ni wak banta. Tanya kopi ay oli. Lah, tahu age mabebe mak minum oli. Aku matur pa rasa na kopi Itali. Tanya kopi Italia eh oli. Mak bebe na tayo minum oli. Mali Itali ta sa didi tapa mak bawa masina. Manis tadi apa oli? Oli bekas ya hello kaduino eh. Wah banta keracunan no tu. Ah bebe na yang kana ni tabalo to na kopi. Ade. Pedi di bawah aku. Bari, apa di bawah aku? Mudu pai kasur ko minumnya he. Oli aga lo kamino. Patanya kopi ya he. Mak bebe ko. Kana minta malo to minum na masan na kopi. Bisa makutan ngiro. Lah bari. Magi numpai nu sika obaku ah. Namisa kasi ya makada jomblo ka. Magi na tapo ba ku asyo banta. Oli ya he, oli. Oli bekas. Bebe ni. Wow. Musisa ni tu pai nak 24 jam. Hai. Aduh, bahaya ni ku bari. Hello nu. Tu ni bawah aku, lu nak Pai. li pai na. Li suruh. May sa menrasa tu kan. Rasa ko to man rasa. Tama si kumala digi. Man rasa na banta. Sembarang lada lo kana inu. Yang ketiga. Bagus dah doh. Yang ketiga. Aduh, Pak Jurang. Cok giro. Eh. Mati kita ko madeng kino ko. Dasay. Pero. Tadi na to mo dukulan. Pakugan niya eh. Nakulalo ka ko eh. Otomatis madeng ka. Iko macet to ko tunno. Jadi aku kaki pai supaya dia tu macam madu no. Pelari kali supaya bang. Pak buntu ni ko eh. Dek naga jalan lain. Pakur ka? Oh, pakor jadi iko ko eh. Dek madeng na tu. Kuna tu wir-wirin na tutunya. Iko apa tu? Yo. Jadi nak kumabela nak lari. Tolu na, okey? Gati ka pai. Yo. Ri. Lari nak na. Yo. Aku aga. Yung mau tangkap madu kelang atau yung main lari-lari. Lo gitik di madu kelang. Terus yung kenapa tidak tangkap tadi? Bibi pa ya, lo kumaga ko si buwan kila madu kelang ako eh. Tapi kan kita bisa tangkap di sini. Terus kita pukul. Kenapa you suruh lari lagi? Yudi. Iku bibik tuh.
Ini semua pau, mau rumah senang, kau bukan rumah tekku. Kucici anggota aku nampak bebek mah. Ayang kasih bodoh-bodoh you atau you memang bodoh. Posoku. Agak ngarik sih permasalahan naruh panggung dan natulu kak. Kasih gak sedih pisan. Oh. Magi na tapano macet maku banggu. Keroi you bebek lah. Iga. Bebek Belanda. Maga si tahu namu asing bibit panggu. Masalah nak. Usura polo kaden na pamete makada elok kepeti kena pecala. Au. Bibit matokoy ko balanda. Ya tu bebek tu. Iyo. Masuk ku ya. Setidaknya ku wan lupa ya na iku mangeran. Pauak aku pakroi tu. Iyo. Ya rodo mon rumi senang. Ini semenu. Bibit matoko ai ko balanda. Iyo, napa liu apa tu pembuk jo kena. Kita saya ni kero. You berdua yang bodoh. You punya masalah, tapi tinggal duduk curhat. Iyo, aduh geleng. Iyo, aku pe ucala. Dado panggu. Tarma senang. Ih, ko panggu. Sila lonu curhat-curhat ko iya. Wang kali ngamade ci curhatanu. Tapi lu si kecala ka. Agami maga permasalahan no. DP ni si permasalahan aduh geleng. Magi no tolu ko na pula ucala. Dia tu. Lari-lari bam. Tak ke aduh geleng eh. Terus terang nak makokoy. Si punga ku man taji-taji napa aku makaremo tahu. Tak balik ka apa panggu. Makaremo tayi masukku. Biar lagi tenu topa. Manlita naman nyonya. Yu apa ko bona. Usai Belanda pak, usah puang itu pak kuin eh. Iyo ka Belanda. Ya, apa itu tuh masalah panggu. Dami pare ku mu pasak. Jadi ya warema niku. Makadaya masih kita masih ki. Pak wasa Tommy anu Yandre. Jadi langsung Tommy wala. Anu purayan rito meron panggu. Cuma boleh nilalap pabiri na. Mako ni ro jadiin na. Awat tengah digeleng. Majak pakai nak dikumita ko. Jadi lu kumaha ka panggu. Kalau kat cala ko. Cala nak apa ni? Kata ni kat Belanda. Belok kat negara na cala lah panggu. Oh, kau kata ni kroy. Jangan semata mok jo. Peti ko. Tetuk ka. Betul ko tu ba ni malah kuda-kuda ko tu dah. Tetuk kat Belanda. Pelan-pelan panggu na. Oh, dia uliak pelan-pelan pecala. Bukan capai. Jangan ni pai. Ha, mak gai. Beri ku panggu. Lak dia nak batinu. Buat darah ki. Maka tu si kepai ku Belanda. You butuh ai. Pai panggu. Melak di ka batin apa jak guru. Iku panggu. Magi tempat darah Belanda nak digasalan. Ande gang yak mi umpat darah di mana maga. Masak Belanda. Nampak darah ku panggu. Pak darah tu Iya. Kenapa ipada rai? Langsung Belanda. Panggu. Wih, panggu. Mak darah tu ku panggu. Lah dena. Masa nak calak ku Belanda. Au, dena cucu. Ner mak dari ulu ku minakeun na. Ambak tu Ko Belanda, maka ku di nak kita anggota ko. Iyo. Cala ni. Jangan balik ka. Iyo. Ha. Hebat. Ya. Ya. Ambak
Puji nasi anak ko apa ko. Ya. Wah, gulungin Panggu, gulungin. Ay. Eh. Aku nero, nakong kasi di bebe, se di dong. Gara-gara tay, sianggo te siamo. Ambil Panggu. Lah, hati ko melenda. Iku bebek ko, lo kasih ku cala kak. Aja lah yu, karena yu pak darah ay. Mati sih. Cecek tuh kami cari tanah. Jangan ya ro. Iga ko. Oh. Ano pa, pakwe. Pak Haji. Pak Haji. Ye, pakwe Pak Haji. Lo kawasa sa tanah. Oh, kau beli tanah? Iya. Cocok nih, cocok. Tabi, kahit. Haji Baring. Banta Pak Darat Lamede. Puna tanah mangheto-heto ko. Iya, iya. Ya. Jadi ka puna tanah ko. Ternyata Oma, cuman aku pawi matempo iga kayang kalinga. Iya, iya, iya. Magay, lo kan Romi tay. Mbani tapi Ya, kasi, jangan rompat tapi. Lo kan Romi tay pag kagalo na tanahku, napa ko matawar. Ha. Yahe perbatasan na ano ko, tanahku. Letu ke rumah he, ke rumah siapa he? aku keliwang iga tanah. Tanahku to, makaliwang he. Ih, magi pwede paring perbatasan aku tanah tak tuma. Ah, utar perbatasan, apa beda tanengan na biasa. Ako ko he, utaneng ngilame. Ko he, mata na lame ka. Pajak gagat beda na, pada lami mah. Beda ya, apa ko he lame na lame e impor. Ko he lame lokal mi. Oh, impor politingan apa ya? Boleh riawa. Patanya tuh impor na kokoto Indonesia. Intinya mah mangotelok kamay, mabila polena, impor na san nero. Magay. Ano ba iya ji masalah na? Ay, ko sa di pili masalah man ni. Ay, ito may masalah. Lo kasi kimita kre, sampang ragu kamu piluan na daratku. Kau ni cepat nan tanahku he. Jadi boleh ke rumah ni. Letu ko he. Be, tuan na tuh ngepet tuh tanah tadi. Oh, ya nanti dan rewasa kadaka. Akama ya sekama tempu aku cari tai. Jadi si senguti kimi teto. Ah, ini mani. Tony, Ah. Mbak Tony. Iya na. Mau cewek Tony woi. Ah, iya na tuh. Strategi untuk ko ya jadi. Iyo. Tapi masalahnya ya Ji. Masalah kasih, masalah harga. Ay, senan niya tuh ke masalah harga. Nulay atero. Kan pranita. Aku gak luan na gelo na tanahku eh. Pokoknya aku tak kepuraya lihat tanah eh. Yang mana ngidi punay. Kecuali ay na salo eh. Milik bersama. Nah, napih tanah eh gelo, napaliwas subur na. Biasa tanah ngilame. Wadadah, isen na. Muhammad elo. Popah. Derugi. Ah, kan biasa per tawari 100 juta ya. Cuman makadaka ajaro apa taneng ngilame sesepura pi. Tapi dia kata mau ke lu cumpa-cumpa setiap ngare 100 juta Ji. Iya 100 juta biasa na laung ngiro. Kira-kira Ji naku telu pantai si harga na ro. Aga, Telu pantai Ji. pato to ya na makutane ya. Lo mi mata-tanu ko boleh Ji to, lo mi taruh ko po jadi telu pantai media li. Lahu ala kuata illa billah. Eh, mago sa det no pawi makatelu pante meloki.
Purato nu jelaskan pole kremel tu capak kowe. Dia aji pakai aje. Ini salah. Lo kak den jelaskan ke mereka itu, tapi ini tanpa digetem mak. Magi dia muga tereu ta palas ko makada telu pantai melo aji. Pakai aje. Tempat kau goteng rew jariku dia suka mewah, na mewah metoka. Aja. Jauh dipakai song ketema pepe. Pakai pajak. Pakai pajak aja. Wah, ger. Nah, sekak apa mak balutan nama kilo. Aku kau tahu nak jelaskan ini panjang kali lebar na telu pantai mi peneloki. Kurang ngajar. Oh iya. Iya, napa kau asing lo ka kabari pun ada. Ba, iya, ku telepon itu cina anakku ane. Iya. Iya, waalaikumsalam. Barang mesti aja cina ya. Aji, ku gimana? Kalau pak waki, Aga. kau ni mai tu dah dono. Aga tu lah. Jual aji mah kau yang pakut dapat tak mencari mandiri tak? Kalian dia tahu ke rumah dongo-dongo lah deh. Kiri-kiri mak mita. Iko mak kata siko. Oke ji, nak kabar baik lo wareki ya. Kabar baik. Aga sih ha. Kata lo meli tanah tak dia anu di Facebook. Tahu nggak kue? Iya aji. Alah tu DC tu lah. Renuk tu mangkali ni. Itu aja tapi langsung emosi. Ini mau sih kapan kalian dia tahu kurang lo temeli tanah masa lo meli tanah telu pantai. Kira-kira kumitan. Iyo telu pantai mi. Tanya ke aji? Telepon tu menelor ya Lah tahu lah. Ya tahu mah tahu nah. Masa tu ni kabar baik aga cai. Bari. Maka tu situ tu. Tanggung jawab ko. Mau ketemu tu ya aji? Bisa ni. Tapa boleh maka tanggung jawab. Malulay suka matama wese. Na matarumpuri kumutar. Mudu pai gasuro ko minum oli to ah. Oli to lo kanino. Mati dia. Ja, sampai darah su minum kopi tekalaya na mau di bawah. Dapat darai ko to mak dongo-dongo. Aji karonjo-ronjo itu ya Iyo deh isa tapalas bawa nana inu de. Masuk si Bari. Astaga, bebe na tumatuiran ta sana. Aji bola aku aji nan ciriki. Urusan tu siro. Oh makku gani aji aji ku painom ini oli. Bisa sah kak baco.